الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari naisab kato taniyo in waktu amuin kaya kamakato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na humampit kita niyo rin ang mga waktu ini amo na in waktu ipagpataod na to silatuanan na to insyaAllah ta'ala. Dari guru mulia amo hindi may kato patungtong waktu ini wailun narfaing dari Syekh bin Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal siyadatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na inabutan sin suara ini. Yatud na mo na isab maung kanyo yung ganap pangadjian.
Amuin masimasira kita ni wa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to tani wawgot. In pag-amal. In mga sila bar-iman usog. Iwan bar-iman bebay. Kalna sila yad 20 kila sinallahu ta'ala kitab niya mahamulya iwan hadis sinjunjungan alaih salatu wassalam iwan pia mahalayak si mga sila ganarun mag-agama sila yad to ing kalasahan kanunungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo at tiranan, ganap pangadjian ayat tiatud na mo maun kanyo. Ayat kawaluan tag-isa, paayat kawaluan tag-dua, suratu Taha. Di ayat ini ulung iwan lasa sinallahu ta'ala haipun niya sabarang sinipun sinallahu ta'ala kalasahan niya kanunungan niya aula na imbar iman usug iwan bar iman bebay. Iayaran sila sinallahu ta'ala suway nila ayaran. Hingkatan pakaradyaan nila asiwi iwan dakula. Tungod pakabuhi nila aula pakamatay nila suway sila maayad iwan suway nila ayaran. Daing mga gaita sin Allahu Ta'ala papaayarun sila. Iwan kakuyakan kanila kulu min tayyibat. Pawaitaan kita niyo sinallahu ta'ala. Hakahinapusan nabi iwan rasul. Biya day sabhan piyawaitaanin sila nakauna. Uno yan. Pawaitaan kita niyo. Kulu min tayyibat. Pangaun kamu simpini kaniu sintuhan. Unimpini sinallahu ta'ala. Minal halal. Dahil nga pagkaun halal. In pagkaun halal yan. Lazijun wa alad. Masarap iwan malanab. Naapabila yung pagkaun halal yan, pini mo, ikaw nagpi, malanab sadya, hayrad simud mo, pagkukungan mo, pagliw, wukon na. Dahil nga sabab yan. Bang mo pinin pagkaunibang pag-inom. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya sa sarapan kau, kaya lalanaban kau, tungbasan pa kau sinallahu ta'ala, karayawan hakabuhi, iwan tutungbasan hadlaw ka na ka na. Amo yan mga anak apo in pasinguran ka to taniw iyam malansin bar iman usog iwan bar iman bebe. Dahil nga sabab yan nindugo niya marayaw. Naintaw biyaw nindugo kulang niya type E. Marayaw. Nung kita sin doktor. Sa amin dugo mo.
Hasabab simpag kaon mo marayaw. Hasabab simpag inom mo marayaw, type uno patuhan. Uning ngan sindugo mo tudyo patuhan. Uning ngan sinunod mo tudyo patuhan. Uning ngan sinkusog mo tudyo patuhan. Wa qulna lakum kulu minal halali alladhi maita an'amtu bihi alaikum. Amo yan impini ko kanyo nikmat para kanyo. Mga anak ka po, kanya tara ko lang pagkaon. Kaya sa sarapan pa kao, kaya lalanawan pa kao, tungbasan pa kao, hakamuhi iwan hadlaw ka na ka na. Nalilingon na to kuning pagkaon na to biya. Ada kala kaya lanawan sadya, kaya sarapan sadya. Wala doon. In pagsukur nila, nimpamudji nila, hanikmat yanughara sinallahu ta'ala kanila. Marajaknakum, uno-uno na yung karijiki ko kanina. Ada kala tiyo-tiyo, ada kala sarang-sarang, ada kala mataod pagsukulan niyo. Inikmat yan. Kaun sadya kamu, kaunan niyo sadya, in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, marayaw iwan sin halal. Wala tatraw pi, ayaw sadya kau mangliulakad. Biya din indagbusin pangliulakad mo, agarun mo yung kabayan mo, sabab masarap, sabab malanab. Sin masarap daysab, iwan malanab daysab, impini kay mo sintuhan mo, timu parugo mo, tumu paunod mo, tumu pabukob mo, tumu pasumsum mo, tumu sa lugay mo kabuhi. Madto mga anak ka po. Ay ikaw mangliulakan. Ay mo akarain napso mo. Ay mo akarain kabayaan mo. Hapag kauniwan simpaginom. Simpinian kau sin Allah subhanahu ta'ala. Doon hayan. Hakabayaan sintuhanin pag-inom. Iwan pagkaun. Ay mo akarain kabayaan. Maita, bang muri akarunin kabayaan sintuhan, simpipian na kau, fayahilla alaykum ghadabi. Na, magpanaugin Allah Ta'ala. Maun kay mo, amindi kau mangagad, sing kabayaan sin Allah Ta'ala, fayanzila bika ajabi, para tungan kau sintuhan siksa. Inalaw mo, masarap yung pagkaon, isa ako ni siksa. Insarap pagkaon. Di kau makada kabayaan sintuhan, insarap yan siksa. Inlanab yan mulka. Wala tatwaw. Ay sadya kau mangliulakad. Ay mo sadya bayulita yung sara sintuhan. Sabab bang kau yan mangliulakad. Sabab bang mo yan sulang uning kabayaan sintuhan. Doon na pagkaon pinikay mo. Doon na pag-inom pinikay mo. Payahilla alaykum ghadabi. Dumatong na maun kay mo. Inastul sintuhan. Maingkan kaya sa sarapan kau. Maingkan kaya lanaban kau. Na. Wa man yahlil alayhi ghadabi. Nahisiyusin to tao. Sumulang na siya. Dumatong na maun kanin astul sintuhan.
Wakad hawa sa bunal-bunal tuod. Maluwi na siya, mahina na siya, nasipog na siya, maingkan siya, sarapan siya, maingkan kialanaban siya. Amwad tu imbita kato tanyo sintuhan. Tiyang kisan niya tu simbar iman uso, giwambar iman babae. Puasahan niya. Sandalan niya. Bang mayan cari malugi, bang mayan cari mahina, bang mayan cari kastulan sin Allah Ta'ala, umas tunay baran niya, umas tunay napsu niya, umas tunay pagkahin niya, umas tunay katantan. Habang mayan, di magdugal, iwan di umas tulin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakad hawa, agad ni napsu niya, napag-agad niya sin napsu niya, nasipog na siya, nalugi na siya, nahina na siya. Imbar iman, iingat niya. Maita niya to kakausan, istapon, kakunausan pupun, sabab wala nabutas, ilingkat sin atay niya, ilingkat sin suara niya, ilingkat sin pito ang kautabaran niya, mag-amal pakawayaan si mahasut, si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maulu. Amin way na ulong mo habaran mo, simbukun ikaw yung nagpapanjari habaran mo. Di mo ingatun, may takaw piyapan jari sintuhan sa uunuin sabab. Sakawa hinangun murain sarap. Iwan lanab kawayan. Paman sin Allah Ta'ala. Wa inni lagaffarun. Paman sin Allah Ta'ala, inaku bayang ulungun, bayang ampunun, bayang maapun. Dan pawiyadin lagu sindusa mo. Apabila kau nagpamaaf pa Tuhan. Apabila kau magad na sing kabayaan sin Tuhan. Sin hinang sin dumiwan sin hinang sinadlaw. Wa inni lagaffar. Ampunun, maapun kau sin Allah Ta'ala. Hinda siyo yan. Amin sila mga kaugut. Liman taba pa sila himanggup na patuhan. Magkakunahan ni Manu siya sumanggup patuhan. Bukod sumanggup pa tao, pasanggupun niya inatay niya patuhan. Pasanggupun niya insuara niya patuhan. Pasanggupun niya impito ang gautabaran niya patuhan. Wiroon na hinang ni habaran niya. Na pagkawiroon na hinang ni habaran niya, inagdihil sim pagkaun niya, sim pag-inom niya, sim kakukunahan niya, kawan tagupat ka jam Tuhan. Duway niya akaruning kapayaan sin Tuhan. Nawang niya wala na agad. Tiyag sin Allah Ta'ala, ya kaumi, bay tayo mga kauman mo, dahil nga masa na kaumi masa, masa ini. Nakaitaan sin Tuhan ng Rasul. Nakauniban simbihaw. Tawa ka, simpal, tawakan, matayma nila. Bukun nagduruhalin na mayta, duruhalan imbiyaitaan. Bukun ya astulanin na mayta, ya astulan da imbiyayta. Imbiyaytaan. Nah, unin pabayta sin Allah Ta'ala. Inni in aku Tuhan niyo, lagaffar. Di ako sumuhon. Mangampun ka niyo, iwan mamaap ka niyo. Pagampun iwan pagmaap ka mo.
Pagkasi ang paglasa kamu, aula alupan yung kabayaan sintuhan niyo. Nahisyon ang puno ni pamaapon sintuhan, 5 taba. Pamanga sila si manggop na patuan, utuan na mo, di na kayo mag-isab-isab. Ipon mo kami tuwing, suway kami tuwing makadkay mo. Na, ika-isa, nangayo ka maapan pa to. Halapan, iwan hahinang. Hinda siyo sila yan, hikay raw ikaruwa. Nangayo na kamapan patuhan si manggup na. Wa amana iwan piarayaw niya impamarat sayan niya. Piarayaw niya impangagad niya harukon iman unum. Aammalan sinatay, kawan tagupat ka jam. Non-stop. Amana. Hinikatu wa amila saliha. Tawat na siya, number 1. Number 2, nagparat siya na siya patuhan. Hikatu, iyammalan ng kabayaan sintuhan. Bukun niya iyammalan, in kanapsuhan niya, in syahwat niya, sa iyammalan niya, impini kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat, summa tada mahuli, miyagad na siya sinatulan. Mga nakapu, amuad ting kagunahan na to. Magtawat patuhan. Magparat siya patuhan. Iban ammalaning kabayaan sintuhan. Iban magadhapamandu dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Upat hindi hayo. Bang mabihad turagmus, hansam kau patuhan. Naita, malingkat tinatay mo. Malingkat in suara mo. Malingkat in aammalan sin pito ang tabaran mo. Sindumiwan sinadlaw. Amuyad to mga anak ka po. Imbiyay ta kato taniuriha ayatin. Istakama alal huda wal iman. Niyagad siya nagpabuntol. Akabayaan sintuhan, apag iman, apag tawbad, hinang marayaw, iwan magad hapamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, amod tiniyamalan simbar iman usugi, bar iman babae, amod tin piyahatun sinallahu ta'ala kanabihan iwan karasulan, ing kahinapusan naghatud, junjungan taniwa alayhi salatu wassalam. Na, dahil nga mga iyamalan nila, bariman usog, iwan bariman babae, at dua. Pangayo dua. Pangayo suhud patuhan. Na hindi ako malago pangayo suhud patao. Makuyagin Tuhan mangayo kaniya. Maastulin Tuhan bang di na mangayo kaniya. Nari nga mga pangayo si mga bariman, usugi ang bariman babae. Harap nila na amo na patuhan. Allahumma, o Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo. Karena dia aku kami. Ikaw yung pangangayuan, kami mangayo, ikaw yung mangdirihil, na mangayo na kami. Yung pangayo na mo, utuan na mo. Allahumma inna nas'aluka yusran, laysa ba'dahu usrun. Mangayo kami utuhan na mo, kaluhay. Ashala alayna umurana.
paluhaya kamu, himinang sindi akan mo. Himinang sin katan, pakaradyaan di akan mo, tulunga kami, paluhaya kamu, ay mo kami pabugati. Yusuran laysa ba'dahu usrun. May tayo piya ngayon nila biyad to. Sabab aun tao, di kahunitan magmaksiat, di laulon magmaksiat, sa kahunitan magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Kahunitan magibadat patuhan, sinamo na yung pagpapanjarihan kaniya, magtaatiwan magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, balawi-lawihan in rijikay niya. Ito mga anak ka po yung pangayo. Hikarwa pangayo nila. Wakinan laysa ba'dahu pakrun. Iwan utuan na mo, mangayo kami suod kayo mo. Papagdaya kami. Amin di na kami miskin. Unang klase siyang pagdaya yan, sin? Buko. Papagdaya kami karayawan. Papagdaya kami hapagtaat ibang pagibadat kay mo. Nabang law mo indayahan ka matawid sin mo matawid bulawan mo si manyang ka. Bukon mo na. Wakinan laysa ba'dahu pakrun. Mangayo kami utan na mo, papagdaya kami. Marayaw kasundahan. Papagdaya kami, marayaw addat. Papagdaya kami, magtulong tabang. May tayo tupi ngayon, sabab mag-akalin tao, magtipuin tao, magdarang laway, magdarang, hindi man dyan. Ayan si. Nabiya din. Dayahan pa kaway ng marayaw. Dayahan pa kaway pag-ibadat. Mamura kaway ng marayaw. Dayahan pa kawasin. Dayahan pa kawabulawan. Dayahan pa kawakakaya-kayan. Ikaw na inumbul da kayo. Ikaw na inumbul hambuk. Patuhan iwan patao. Ang pagdayasin Yahudi wan Nasara, tahun-tahun ni Waita, insin niya long niya siya number 1, adun niya, billion, trillion. Pagpatay niya naman, nakakaunin tauhi. Ikarwa pangayo niya. Allahumma rabbana nas'aluka amnan laysa ba'dahu khawpun. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo. Kaanong iwan kasanyang, di na kami datungan sing kabuka. Matawd sin mi muka, way sin mi muka, maraya usog mi muka. Nalong ko, long muhig ko ng buka. Mauna ni ganti. Doon kaw, hamasan niyang kabayanta. Tangkis na kauring hamarayaw parasahan kabayaan mo. Hang kabulan ninda maraw parasahan mo. Pagi ka 2 bulan, ikarwa bulan, bukun na. Wala kita niyo pihunitan sintuhan. Mag-agam-agaman niyo. Ay, hindi jiki mo kay murupunon mo din umbol. Betan na kau, yari na ako tungod lawang mo, yari na ako daan tungod pa kaniho, yari na yung apam mo, yari na yung jualan mo, yari na yung palikambing mo, yari na yung bibingka mo, yan na yung kataan. Pagpaluhay kay mo sing karayawan, sakali piyagpahunit mo sino. Timbar iman. Kauhaan, tagupat ka dyan. Nangangayuin jasad nila patuhan, nangangayuin nyawalihan nila.
ikatu pangayo nila. Allahumma rabbana nas'aluka sa'adatan laysa ba'daha syaqaun. O Tuhan namo, mangayo kami kay mo kasanyang maniw-tiw kabuhi. Laysa ba'daha syaqaun. Amin di na kami ratungan mapuas denghan tangian. Magkasilasan na kami, magtulong tawang na kami, sa baboy pagsagaan na mo, way pagkaluhan na mo, kaniya-kaniya rijiki, kaniya-kaniya lupa, kaniya-kaniya pakadala. Mo yan mga anak po. Na. Dahil ha mga biyayta, yan malan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta sin Umar ibnul Khattab. Unin Umar ibnul Khattab yan, ingulalan kanya al-Faruq. Yung kabayaan niya kahatulan iwan kaadilan. Yung kabayaan niya tawangun sin dayahan, tawangun sin pamarinta, india tungan kasusahan. Pagkaon, pag-inom, kabuhian na. Hamuk waktu. Jagahan nen tabu. Tabu asiwan, tabu dakula. May ta, yaon dahin doon yung pag-atkal. Yaon dahin doon yung pagtipo. Di siya mabaya. Mag-akalin tabu sin Muslim. Magtipon tabu sin Muslim. Yung kabayaan niya, tagapahalain simud, tagapahalain nami, tagapahalain pamihan. Nauno yan tuhan. Deta niya mga tao-tabo, hindi deta sin Rasul. Deta niya tao madtupatabo, mami, iwan sin tao madtupatabo, magdarang, bangunin hinangon. Hindi ka to hisulog, imbadyo malingkat, imbadyon kulong na pamulwiaon, libais. Ngayon sinabuk, imbadyon ko, buaya. Na maguno ka mo rin. Di kapag humbul-humbulanin tabo, maita, magmaynusin kangian mo. Di kapag istambayan, kadto sa jakawang aon, laong simbata bagawiaon, necessity. Bangka ko na. Na, unin beta sin Umar ibnul Khattab, dua ahat tabo. Dua asin tao madtupatabo. Nga sa kalibukon dua, wadyo malingkat, taumpa malingkat. Saruk malingkat, saruk buaya, wadyo buaya, samin buaya, taumpa buaya. Naunin hindo yan. Dua, unin ni dua. Inbay talaw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala sukan min al-aswaqi sin sumud. Madto siya patabo, manabo. Tabo, siwi-siwi, iban tabo dakula. Ampa siya nakalapal, sinlapal ini. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul ham. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun daimun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Unin dayaw niya. Kataballahu lahu alfu alf. Hangibu, iwan hangibu. Inapila yan. Alfu alpin hasanah. Hangibu, hangibu. Karayawan. Hishim magdihil. Allahu Ta'ala.
Makapilawas sahun, makaminsan da. Yan tuan iniyam malan si mga bariman usog, ibang bariman babayi. Sabo kong naglara mikrofon. Ayan tuan. Sisulat kaniya ing karayawan alpo alpin hikarwa wa maha anhu alpo alpin syai'ah papasun na sintuhan daing kaninong kangiya. Ayan tuan. Maluhay, wala may abot pila minit. Ibuhan na yung karayawan mo siulat. Ibuhan na yung kangian piyapas. Ini katu. Wara fa'alahu alpu alpin daraja. Ang katun atau promotun sintuhanin darajat mo. Ibuhan. Pula-pula mo yan. Sisiyo yan ang nagbaita. Umar ibn al-Khattab. Dahil din na yan kiyawa. Dahil sabda. Iban hadith. Si Junjungan alayhissalatu. Kakuyakan sa rayaw-rayaw mga anak ka po. Ayaw kita niyo malikaphan. Sababin tabo. Bang di mabasay nini. Bang di hikaruhay nini, naiging karayawan ibuhan, di mauding kangian ibuhan, yang kating kangian ibuhan. Wala na papas. Balikan na mo imbasahun, la ilaha illallah, wahdahu, la syarika lahu, lahul mulk, walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mabarakatin nagdagang, mabarakatin diagang, mabarakatin nami. Bang bukon yadto, nangangak kalin dagangan, nangangak kalin nagdagang, nangangak kalin mamimi. Iigsin Allahu Ta'ala yung barakat. Namura-murahan mga anak ka po. Ayaw na to kalupahan ng mga sila bariman. Yamalan nila yung kabayaan sin Allahu Ta'ala. Ang panilariuhulan induan nila. Paghfir lana junubana. Warhamna innaka antal ghafurur rahim. O Tuhan namu, ampun na kami. Ibang mapa kami, ibang kaulungi kami. Ikaw ra, imangangampun, iwan mag-ulong. Ampun na kami, iwan kaulungi kami. O Tuhan namu. Amo yan yung kagunahan na to. Rijiki mo, wala makakawa. Yung karayawan mo, uno-uno na, wala makakawa. Umalup kita niyo katantan pagkabayaan sin Allahu Ta'ala. Tubtub na rin to, salam doana mo, ang mga anak ka po at tiranan. Mag-unay-unay kita niyo kabayaan sin Tuhan. Pataalukon na to, injasyad na to, iwan sinya walihan na to, papaltawakan sin Allahu Ta'ala. Diyan na sinahayat kini. Bang na to, yad to na agadim bihad turagbus. Sa taud-taud darajat, sa taud-taud kangian papason, sa taud-taud karayawan hisulat, kato taniusin Allahu Ta'ala, kagunahan na to hakabuhi, aula-aula kagunahan na to adlaw kana-kana, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa
ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tertentu membuat pengertian itu tentang lapai na iba